ji bajarê şaristaniya Koma gene. Bajarekî ku dibin quntara çiyayê Nemrûd, Ulu Baba û Girlewik de. Deng û sewtekî xweş ji gundê baronekê. Gundê baronekê û dengbêjê navdar û sivê baronekê. Li Semsûrê em ê ji nêz ve nas bikin. Gundê baronekê gundekî Elewiyên Kurdek û li ser Semsûrê ye. Zivistanê nüfusa wê kêbe, lê ku bû havîn Kurdên Elewiyên Ewropayê têne gundê xwe û gund şên dibe. Belo delal bi qurban diçim diyare gundê loy delal baronekê loy delal baronekê bilê doyne mayem nicare. Navê vê gundê di saya serê vî dengbêjê de di nav hemû Kurdan de tê naskirin. Loy delal vê davetê Erego kabuta mnakede gurja balako katiya peşa govende çal çarçıval bajnaz rav dexe divim delal nemag derevte û sivê baronekê temenê xwe daya ser tembûr û dengbêjiyê ku dengbêjî di nav Kurdên Elewî de bê tembûr nayte kirin. Nemoy beşgerteyim Divin vere delal 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 Asli xo em Kurd-ê Elewîne em Kurd-ê Elewîne eşîrê xusûr me radibin esasî me di Perteke Dêrsin daxetiye in ziyarata êl were min nediye ha min nedîtiye dibin Xedirê Sor هزار سال زده بیستن ام بلا بونه کی کوچبر بونه د ناو عشیره داج بری ما برکادون ام بریکینه ل وانه کنه شاشبم وانه ل قرشهیره ل نوشهیره ل انقره جهانه Li herêmên wek Semsûr melatî dîlok û mereşê çanda Kurdîtiyê herdeçekêm û lawaz dibe. Gelek stran û awazên Kurdî vedigerin li ser Tirkiyê. Lê Usivê baronekê stranên ayîniyên çanda Elewîtiyê jî bi Kurdî dibêje. Ango ew gihan dide rehê kurdewar. اول قربانی دردم نیچای و هانی دورم Apê Usif ango wek Semsûrî dibêjin ap ûs gula civatên Semsûrê ye. Ew civatên ku ji nifşên nû xalî bûne. Werin demê li zalim amekin xemê li xayîn amekin xemê Dibin qurban Alê Zelal İre bak hale kerim Tembûr boma pîroze Boma pîroze em îbadetê xwe bi tembûrê dikin bi Tirkî biradin têli Quran em îbadetê xwe axitê xwe şûrê miriya em kelamê xwe jî pê dibên cemata kelama jî pê dibên em îbadetê xwe jî bi tembûrê dikin tembûr di ba me de pir qîmetlî ye مرا میشه چوکی خدا تنبور لیخست به تنبور لیخست به ترکی من ازبر هکرو من ازبر هکرو من ترکی نادزانی işte پلاخ محصولی işte ev Mahmud Erdal kan beni İsmail Daimi bu kez zakra minavim le xistin me hekir be Türkiye nadzani hatta kaçum askeriye lura be Türkiye hekir ve şunu da acım çak dang beji kir Ham
خمکن هوانه دزا خمکن هوانه دزا راون دمه دم 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 گیرو دم دم کن به چی قصد ترکی بگو تا یعنی بشف که 2 ساعت 3 ساعت ترکی دگو للضاوية بيتا إلا بكرمانجي إلا تكري بيم كرحت بكم زمان باف كلا إلا تركي تشغل ساق بيجي كرمانجي إلا بقول ترحت بكرا لما مذكر كاب بكرمانجي دا فيزة هل تكرم ما دار حد ما زمان هم كودية ذات والله یوسف برنگی مری که حلالی زلالی دو تنایی نداده و تنایی نداجی گرگی خواه زنگینه به sevgi به saygıya گلک insana ki باشه رشبره emekçiye harama yani dest derej nake خلق dünyalık mal و ملک و işte peşta çün bu zengini bu yavi merki dengbêjî bu yani tembura xwe sazê xwe dengbêjî bu navê boranekê 2 dönemin ez divî gundî mixtariye dikime qastî ki dengê boranekê wî bela kiriye dengê wî taşimiş kiriye min nikanî wî xizmetî li gundî xwe rawînim خاینê were ser min zalimê mû دلم شباله مکره شباله لهرما سمسور دنگبیجن کو کردی دبیجن یک به یک کوچا داوی دکن چند کسین کو مانجی مخابن قدر و قیمت نوان دناف جواگی ده نایزانین جبر کو بازار کردی هر دچه کسات دبه جهه مخابنیه کو ولات عثمان صبری هکه جه چند دنگبیجو روشنبیرن کو حولا کسایتا کرد ددن به پار بمینه اوی تلقین کردیتیه لوی دریجی واره خواندن مهدی مطلو روداو گنده بارونکا سمسوره